Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan konflik. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pertanggal 10 Februari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, operasi ofensif yang dilakukan unit kelompok pasukan Zapad sukses. Pasukan ini menguasai seluruh Devureknoye, wilayah Kharkov. Penerbangan dan artileri Angkatan Darat menetralkan tenaga dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina AFU di dekat Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk Dryanikovka, dan Brestovo, wilayah Kharkov. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 70 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan Amerika Serikat dan 1 howitzer D-30. Secara total, 384 pesawat terbang, 207 helikopter, 3.069 kendaraan udara tak berawak, 403 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Termasuk 7.812 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.014 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.046 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.313 unit khusus kendaraan bermotor militer dimusnahkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kemenhan Ukraina melansir sebanyak 720 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 3 tank, 3 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 1 helikopter. Secara total, Rusia sudah kehilangan 135.740 prajurit sejak awal konflik. Termasuk total 3.258 tank, 295 jet tempur dan 286 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO bertindak lebih tegas setelah sejumlah rudal jelajah Rusia memasuki wilayah Rumania dan Moldova. Zelensky menyebut dari total 70 rudal jelajah Rusia dalam serangan tanggal 10 Februari militer Ukraina menembak jatuh 60 di antaranya. Konflik Rusia-Ukraina mendekati bulan ke-12 belum ada tanda perdamaian. Черговий доказ того, що захист України – це захист всієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці, це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую усім, хто це розуміє, дякую усім, хто допомагає, і, звичайно, дякую нашим повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному і кожній, хто захищає Україну і наших людей. Зараз ще одна повітряна тривога триває. І, будь ласка, зважайте на тривоги. Будь ласка, слідкуйте за офіційною інформацією. Бережіть себе. Всіх переможемо. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.